tarikukunatami saludani. Dios bendice chonespa. Kay video pirikuchishaninimi. Imagínate, ñawpa watakunapi ñukanchik abuelitos kuna, shinallati ñukanchik tayta mamakuna. Tukushina granokunata kay kanallapi kanchaspa, kay molinopi kutashpa, alli alimentarishpa kawsakuna karka. Tukushina suma granokunami tiyan: trigo, cebada, sara, centeno y kay horaspika cebadatami kanchagrinchik. Ñami tukuy kanchashkanchik kunanka molino pimi kutagrinchik. Kunanka kasnashina mi molino pi kutagrinchik. Kasnashina kay molino pi kutin kutaspami. Kaywan shuksuman miskiyuk tayanushpa mikudos kuna. Kasnashinami ñatukuy kutaskani. Kunanka kaymanga pichurashpa shuksumak cebada arroz mishkiyuktami yanushpa mikugrini. Ñami tukuy yanushkani, kunanka wisishpami mikugrini. Sumak mikan. Ñawpa tiempokunapika kasnashina cebada arroz mishkiyuktami yanushpa mikushpa kawsakuna kashka karka. Kasnashina kawsaytami ñukanchik uchilla kay horasmanta pacha kawsashkanchik. Ñukanchik abuelitos kuna shinallati ñukanchik tayta mamakuna yachachishkamanta. Punllanta kay granukunata mikunata amatak sakipankichi nispami yachachidushkuna. Kasnashinami ñukanchik abuelitos kuna shinallati ñukanchik tayta mamakunaka tukushina granokunata mikushpa alli sinchi kawsakuna karka. Shinallati uni watakunata kawsakudulakuna karka. Chaymanta kunanka tiempokunapipish sumak Dios karashka tukushina granokunata mikushpa kawsanata amatak sakishunchik. Hasta wampish tukushina granokunata punchanta mikushpa alli alimentarishpa kawsashpa katishunchik.